piman ti ginasa na net hasyenderan. Hindi nga adot ti mangukrayon. Piman nagtipeke di karuba makiluluto na tawang gasulnan. Ada ka sa nga paglulutuan nyo. Ay, Diyos ko, uray na asaw-saw te perping, uri bagam nga grigat ako luko, aglay, bakla tawang makalapod kanya. Udah ka itulakan timang lalapod kanya. Ay, talaga, ada, ti aglalay, di ba? See? Ada kasi nga paglulutuan nyo, Kailin. Sino nga susosyal ta bilang sisya. Dakas tayo nga paglutlutuan. Ay chase anak ko datuya karuba ta may kuman ilutlutuan deti iki kupi man ta masaki ngem ada jay nga exercise. Ada exercise kanumeten ta ada jay kwami ada jay ag mapanagbalbalsig. Sika mo perping kang agim bubuya sika perping amo nga sika ti maysa numero 1 nga nang kasakanya ito FB page ko gapot amumon agkuan agbumon working anay kunana di jayon nga very excellent kung kunanan FB page so, hindi kang biglaan nga nagawanon. Ay Diyos ko ne diba ay hanggang gimubuya dimples ilot-lot wa na ito anti ti sidana kaasi ke masaki day ta antik Diyos ko, diba? MJ Fagarang. Christian, hi Christian, anak ading ko. Hello, ading. Kas-kastada ki Darwin Tumbae Flores. Bagbagada ki uyawon. Ay, naima sa netilut-luto nga si Dani Anti, diba? So, agboya kay latat aglalay balat. Ore na nananunda. Eta ni Anti nga masaki. Pram, tuburan, Sebo, Syak, ni Warren. De la Cruz, upa, ti anak ko. Kuno man ante. Upa tanak na masaki. Ay, lumagto. Diba, Anthony Guerrero? Macy Abrogena, hello. Mark Johnson Simeon. Isas. Ay, Cousin Wilson. Kita mo tinam na may anda kanya ka. Nagkakaisa, anda Cousin Wilson. Dito nga, perfect. Apan na nga, re-report dito nga. FB page ko Cousin. Dito na mama sa FB page ko Cousin. In-report dan. Deka dindil-didit dang Cousin. Kati pa yung piman ti. Nagsasalagan ti ginasgasa akong Cousin. Awan pa yung pinutol tapi pati gasol ko. Naman di gasol ko. Awan pagluto ako sa umay. Makiluluto ti karuba ko. Ang paulit ti ginasgasa akong Cousin. Ngam uray kas-kasada. Aglay ba lakta. Kunahaan nga paaba Cousin. Iso nga. Ay, wrong. Ad-adataki dita nga pimpintas. Iyan adu lata live ko. Inal daw. Diba? Very bel passion. Deus. Rick Bean. Hello. Mary Rose. Atendido. Repisura. Laani. Hello. Buong Cousin. Permi. Nag-agsang-sangit. Sangsangit di pala rabi sangsangit niya makaturo ka sa sangit na nakasay-sayang ado nga viewers tinapukaw ado nga viewers kas-kasay na ni data FB page nga daydayahon na sa napandam indilit nga kasdayan okay lang ay okay lang kanya report na deta nga kasa deta nga perping nang ikas deta perping talagang agkita kami di kapitan halang nga kapitan pati di pulis na natin nakaw kasi na di manok ko namang igatang kong gasol ko na di manok ko awan nung tanapan na mo inala na di nga manok ko nga upa nila ako kumayitsanda na mamatan nga may uroy kas-kasta na apaeng kay lata amin apaeng kayo kas-kasta na kidetan nga kwang Cousin Wilson bagam kinilyone kapag kakadwaan tayo man deta Wilson kasi ay deta nga
perping kasin. Mapanay apa kas-kastada ke den. Ay. Marigriga ten kung nadatatakannya kun uray marigriga takon ibagbaga kada kayo ti pagkahasyendera dagiti tattao nga mga ayak kanya di ba Auntie Inday Auntie Inday smile uray awang ni pumuta kag smile kamuten ti manakpay uya wunda kasin. Ay, kita masin nung atating sida ti ikwa. Tapang nga bangos no di lang titisya. Tapang nga bangos. Kasin nung ata ti ginalgalon ti mantika na. Ginalgalong mantika na. Di naman nagkaskasta. So nga ni may kan friend ko nga Richard bumanglag tagkapetan. Marigriga pa yun. Ultimo nga kafe ko. Tanangarod pa yun. Binasat ko. Uray. Di ba Richard bumanglag? May kang friend tagkapetan ni. Awaanan na kay taas ako. Nagbaling nga marigrigaten. Uray ka feel ko mo natati yung kafe kasi ni. Di ba kasoy? Kasi pinagigam ti baba nang. Diba kasjay so nga di na man kaskasta nahan nang ikaskasta si Kaper nadua ida kay kano tinang kaskasta diba Messi ading ko hello Maribik panag menor hello ay apo sika talagang agsarita ta ang katatang atrasan diba ayan Romias kaskastada kidin Josie Batak kaskastada neta perfect isung talaga nga sasarita tayo tata sasarita tayo ure natin na umay kasarsarakan tata umay kasarsarakan di ba ayan Russell kaskastana deta uray natin pagkitkitaan tatata neta perfect umapal talaga adakil ti apal na lata bakbatang ka tambong nga ta dito pang malmaluking ka tato dito pang malmaluking ka da Castillo ana tinagan na daytoy di dapat ampo tinagan na daytoy ang nguyob ano English natin ang nguyob air supply di man amo dagidayon tanang ngarod ay nananang kayo Aglalalakin na ito perfect nga muna nagya di ba Edmar Alcarrion Buon hello Ate Sherma Ate Sherma hello hello Evelyn Damo so nga Dida ikas-kas talaga uray dinilit na dagaya lalive ko kadagita lalay kwa manon dagita niya banti ay kayo nan kuha na dagitan agarami da man agarami da man sa balin uray na nananunyo kastada kit din excuse me basta siya agarami da lapta di ba Angel K hello Maria Reyes Ganyo hello Jupiter ading ko Daani ka Vanilla Argalon ay, hello Monet Pascua Galindo. Ay na ang friend. Ayan. Di ba? Sino nga tatag coffee man nun desangki. Tres ma'am. Di amo ti taga Ilocano da dayto. Di ba di amo ada ta Benz di Chua. Ang nguyog. Ang English na air supply. Di ba? Diyan Angel salaan paguyo. Romendon Gacosta hello. Binong hello. Diyos ko Benz di amom samo nga natural beauty tatani badi pera kaligos data just woke up di ba napintas niyan tiyo lags ay handa ka nga ikaskasa si ka dimples umay ka mera utun tatta di taapid dig
ko na nga na China maid ko man at timugin ko loko. Oh, since birth, since fetus, I was just like here. Oh, I was look like this, gayam. Di ba? Ibagbagayo kidi nga China day timugin kon. Hay, loko nga China day timugin ko ta US. Brainy day timugin ko. Ikaskas tayo kidi an nabuna kami ti mamasirib. Mamasirib kami nga puli. Isu nga don't me man, haang kami nga rotary ang abay ti pagbalay ti pagyananti walwalis kadadasdas pang kadalamlam pa so loko. Handa kay kaskasa, di ba? No ba, Jane Polende? Ayan, Varia, hello. NJ Agarano, hello. Hello, anak ko. Kita ang tinamnamay, anak ko. Tatan ang kay Kayulina ko. Oh, Diyos ko, my God. My goodness. Here in my dirty kitchen. So dirty kitchen right now. So, hi, guys. But I'm sorry because my FB page was, di ba, Letty F, my cousin, was deleted by someone who reported it. But they are not the hindrance. They are not the hindrance for me to take live. But right now, I was encouraged to do more lives right now in what I'm doing every day. And what's that? In everything I do, I will make a live so that everyone, you are all welcome to watch. Now watching, Diyos ko, now watching Haciendera, pobre na ita. Uy, pima, marigriga ni Haciendera, yun aluluga. Paskwa Galindo, awanan. Ni madahon, hang nga madahon, piman, tamaysan nga marigriga ton. Ta permin pinangikuko na kanya ng talaga. Labana, turay, anyaman, talagang na ibuson, ti kinabaknang ko, ti pinang sapsapul ko kinde, ta perping, ta kanayong ko nga sapsapulan. Ta talagang, hindi kami nagbalaygi, sandigan nga ng paayab kanya na paayaba man tatayan ni hukum bitay nga idubli. Total ni hukum bitay, di ba eden kalaykay, kasin, ikaskastada, uri man panukasta, imas latang mo tatigkap-kapi kasin. Imasat agkap-kapila tatibigbigat. Da uray kasta na may anak kanya, detang perping, talaga. Agan anag ka ita. Agan alawan Wednesday. Di ka man nakapuumot. Ingkastada in report da gayem taduk maapelwan. Tanang ngaruden ngaminen. Ngambay agarami dak manen. Kaad-adwa pay. Ikar-karo pay. Kita man. Tahang kas-kastada. Diyos ko. So nga, sagsagana kasi ka Dimple. Sagsagana ka. Diyos ko. Anak ko mapakadudukutan natin pa nagngiwat ko si ka Dimples. Data kinabusim kong kunam ki di kanya kon apay. Pakadudukutan ko matiniwat ko katalaga mo takastuya. Ti pa nagngiwat ko among sama. Nga da kami talaga nga literal da ito yun. Kada kami. This is me. The real me. Di yung lakad amu mo. Di kayo lakad amu. Diyos ko ure kasto-kastuya laeng. You don't know me better. Gusto mo lang ito. Gusto mo lang English ko. Sika, susay. Gusto mo. You don't know me. What's inside of me? I'm not thinking of you either. Kuna. Di ba? So nga, uray mampay kasano pinanglapod yung kanya. Awan, di ba Michelle Pascua, ding ko madyas. Kaskastada ade. Di ba mang hi mama, hello, Mama Bilin. My auntie, my beautiful auntie Evelyn Caribbean. Hello mama, regards to Uncle Floranda. Hello Lavin Badua.
Smiley love, kita mo to na friend, tinagasgasa kun. Kita okay lang. I can handle the situation right now, but still I'm happy in doing lives like this and so on and so forth. That's why, di ba? Di ba anak Eric Paul Gonzalez? Napintas mo tala na antiem? Oh, ay koko kalaykay, kalaykay. Oh, ni pibi mo. Day tuyo narnarwa mo ton nga agpapasaluton. Badi mo makaala turong na no di agpaypay lilin. Ado-ada giti yayayaan ni Bibi kini ni mo Bailey Apu. Diyos ko ni Bailey ba na pa mo dati ang tagibin ni TJ Kin Angel. Kamu nun naman na pandagin na agatang di kalmanon. Nga alikamo na giti anak mon. Di ba Coco? Dapat ni Inda, ada dito ni Inday Coco. Tan anang rod. Di ba? Yes, you do not me kung nakasin. Oh, you do not is my kasi, is my peg. Kunanan Inday day jati nang isang okasin. Oh, aging English uta ni Inday, uray bungal. Di ba? Manang lahay, manang be. Lebi basalisa. Ay, apo. Diyos ko, man sulata, nangarod ko ma. Oh, ngum numakaru, ay, rumubwatak to tama ti kaslalang don yan. Apay kidi, edawan papanak, ina managlamlam yerdan. Diba? Ate na Gabriel Rubio. Hello, ading ko. Hello. Hello, manang Judy Reyes. Adak, dito is so dirty kitchen right now. Hacienda is poor right now. Because they grab the opportunity for me to make some FB page, but they cannot penetrate me even though they remove my FB page. Diba manong density Borsio? Hello, Lower Dian, Ines, hello. Ate ko maag my name literal kanya nagijay because my name is Twinkle Albano, Abiuda de Alban. Ay kasi gayam ko rekar. Kasi hindi ka idean na pala nagsasex. Hindi na pa naglanjay. Sala ko mamapan. Hi! My name is Twinkle Campos Porte Biuda de Albano. Standing in front of you is representing. Oh, bog! Kasjay, isurog to mo daya anak ko ang kasjay to mo. Makisearch sa. Search for Mrs. Bado kasjay. Kaya ako makisearch no ka. Sir Japet, kaya ako makisearch no kasi search for Mrs. Bado kasjay lapanan. Love ko no kwa, di ba? Ma'am Susan Gabor. Ay, naku mag-break fast. Tatay ng, naku mag-break fast. Angel K. One ante. One may kuntotay pag mo. Dahil di mo makaruray mo di Nemelin Marquez alias Mimi Marquez mo tun. Dagita nga repolyo kada cauliflower. We have a lot. Kuna lang nga rudo. Ado, ti paghumulaan ti cauliflower kada repolyo di jay kwa. Dijay Santa Catalina ando sa nikwa tayo ada ko deta perping nga pagkarkari na kaawan, di ba? Ay Diyos ko. Iso nga don't me ado may tututa, di ba ma Rosie Batak, hello. King Ace Gonong, hello. Gaysel Agaran, apo di kay amin managanan ta nakaad ado kayo, thank you ati buy-buyain nyo ore nararamid buy-buyain nyo kaibagbagada ki nga ni deta agim baba anang kuna di kanya di kay din imanang Judy. You know our anak tayo, you know our family backgrounds, that's why, di ba? Yes, Esto Albano, hello apo. Pochi, hello. Share fresh. Cabrales, share breakfast. Cabrales, Lloyd, Jaisel, Hara Agapay, hello. Intay yun breakfast DJ Kasta, Jelinam place, naimas ti makan DJ. Aglalalo tatanga na lamiis. Ay, maka-tibisin. DJ, hot pot and grill.
Dijay intayon mangan dijay. No kaya yumot ti agay na UIH travel in. Iti barangay to Gareta. Dagita ti mo kano kaya yung mahabhabayanas no gumatang kay mathabhabayanas. Inkay dijay forever love di barangay to Gareta manon. Ngakukan ni Auntie Chita nga Ramulete Mariano. Ado ano nagsangsang pa nga habhabayas halang habhabayanas bangbang lotion badbado lipstick what's that eyeliner shades ado kompleto dijay isong inkayon tano makapili kay tinapibintas ta aglalalo kasangsang po da amin dagi karkartunda tadi daman ibagbagang nga mapana man nga bumingayen ja bumingbinga ayan ako mapangko ko mga bingbingayon iso nga apay padpada deta Maria Dimples Banyaga Santos nga nuki di da makita nga balikbayan nun ako be iso na most requested by kaya ako ja kas friend I so love kung kunana ikaskas jayon nagpipili pa ya data agpipili data titi no kuma di na kuma kaya data kaya kuya kasjay iso na kasi kasaan no natin may yawa ay thank you ja ngarod ko na awato ka tanang ngarod kaya ko mo di ba sa gases ristom di ba hello manong amos thanks for watching Rasen saludes hello ay si Kamo Alexis no nagita lang man nga pagkarkari mo adam manok na pula adamok manok na puti ado manok ka no min nanukan ado manok ko uray ang pulis tane nagkadong manok ko naggagaputa di jay bakolod dagi jay nagagapuan di manok ko di ba Angel Parapok sa ading ko dayan Kayla kaliw hello Luel Galima Castro. Hi Manang Digna Dumlao Castro, hello manang ko. Emmy R. Domingo, hello. Apay ko mga tambligak loko. Anak ko matmapang ko pag tamtamblingan. Ket apay nga ibabaon nak. Siya sinuka ka no nga mga ibabaon kanyak. Ay adumet. Dagiti padamang kanyak di kalman ni Muyang. Si kakano dagiti kanumet lipstick. Intartaray mo kano sika. Ultimo eyeliner. Napudpud kano pa yan akit. Napamukanumet nga intartarayen. So nga hanak man ikaskasta sika. Maria Dimples Banyaga Santos. Iso nga isublimon. Injak pekit din. Ipapaasawa ni Cherry Cooking Can. Tadakastamet gayam ti ugalim dakkelmet gayam ti imam sika. Oy, so hanak man ikaskasta di ba? Ay Ralon. So hello anak. Hello. Nahinas na auntie. Nahinas na auntie. Hello Brian po sa Kaday Makayanan. Hello. Yes, and I so love the winter right now, the weather, I should say, the weather for today, because it's so cold and not so hot. That's why I so love the ambience here in the house of the rising sun of Auntie Inday, the so-called dirty kitchen right now. So what do you want to say, Auntie Inday? Come, Auntie, say something about yourself and introduce yourself within the vicinity of Tuburan, Cebu. You're searching for your 4 children and then your husband. What is the name of your husband? Natayan. What is the name of your husband, Ante? Nawan. Why you don't want to tell me the name of your husband, Auntie Inday? Paida? Awan. My God. Ay, that's so agnosbli. Dakpeke di ngaging Englishan. Marmar Vergara Riotires. Ni, aghay blada ko. Yunis makugay. You don't know how to speak English, Ante? Why, Delilah? Maaba da tatadi da maaba. Nung ngatan ko na lang aron, di ba? Honeypot. Ikaw naman, Erica Martinez, ano yung mga sinasabi mo? Akala mo siguro hindi makakarating sa akin ang mga yan. Yun pala, ino-okray mo na ako sa likod-likod ko nung nagkasama tayo sa sakyan ni Sir Ian Raquel. Marami ka palang sinasabi na hindi ko nagugustuhan. Dalawa kayo ni Namnama Bumanglag. Nakala mo namang kagandahan.
Di naman, sabi ni Maria Dimples, ang pangit-pangit ni Namnama Twinkle. Ang sabi niya, ang ganda-ganda, hindi naman naggagandahan. Kunana, Diyos ko, di ba? Ang tinday ang tatakanuman ti sing-sing ni Ayat. They are requesting to Edna Lynn Tagarang Pasqua, hello. Leonard Janice, John Ward Marias, Lawrence this, ana mo nga minag tinagnagan yung kaya mo nga mabasbasa mga taminan. Ay, di ka mabalin kung kunam ki di kanya kung lude. Di ka kaskas tayo si ka Arwin. Hello, Manong Arwin Kibuyen. Diyos ko, Glenn Asheng Makugay Kabe, hello. Ay, Diyos ko. Awan mar i-receive mo kung kunam ki di kanya kun apay nagado donated by nagado ni apa awan matapoy na ako di mo maluton ay na piman ti ginasa kong Cousin Wilson ni kastipe ki di pa nagluton at awanen di ka dag kay kayo linlat tadataon anang arud pay piman niya ikis diyan akon. Ala, goodbye yun, napakanunagyan na kong kagikikis dan. Agore ka kadi pinaluto anak ko. Maya kon. Bye! Bye everyone. Thanks for watching. Agaglay ba ito tamanin. Ryan nyo manon. Agngata manon.